Zdravo ljudi, evo nas ponovo kako smo i obećali, ponedeljak je 23.7.2018. godine i rekli smo da posle onoga testa u subotu što smo radili test izduvnih gasova pre i posle dekarbonizacije, rekli smo da je preporuka uvek naša da se auto izveze malo na većim obrtajima par kilometara i da se onda testira, ali mi smo to uradili i bez toga. Evo, stigao je ponedeljak, pa ćemo to svakako kako smo obećali i uraditi. U pitanju je, znate i sami, videli ste na prethodnom snimku, ovaj Audi 2.0 TDI. Izduvni gasovi su bili, videli ste parametri pre dekarbonizacije 2,90, nakon dekarbonizacije, odmah nakon dekarbonizacije 0,66. Sad ćemo da bukvalno od nas, od Ugrinovačke ulice u Zemunu, voziti auto malo u većim obrtajima, 3.500 obrtaja otprilike, to je par kilometara, vidjet ćemo tačno koliko, do skretanja za aerodrom Surčin i nazad, pa ćemo izmeriti ponovo izduvne gasove. Hvala vam, puno pregleda ima, puno pitanja, pohvala i tako dalje, stvarno što se tiče tehnologije, i da je smanjenje izduvnih gasova bilo i 20 i 30%, velika je stvar, ali 77% smanjenje je ogromno. Vidjet ćemo sada, izvešćemo ovaj auto dugojem. Bilo su pitanja zašto priključujemo na ovo crevo na Iberlauf, odnosno povratak uljnih isparenja. Zašto sa naše mašine Vodonix i kiseonik gas provodimo na to crevo? Pa jednostavan je razlog zato što nam je tu onako lako da priključimo, jer to crevo ide na usisnu granu motora. Znači, uljna isparenja se vraćaju iz motora ponovo na usis motora, mi samo koristimo to crevo da možemo lakše doći do usisa, da jednostavno ne rasklapamo filtere i oko filtera gdje je protokomer i tako dalje. Znači, samo zbog jednostavnosti priključenja i postupka, da bi vodonik stigao na usisne ventile i u komoru za sagorevanje. Hteli smo da danas da izvezemo ovaj auto, kako smo i rekli, sa vlasnikom automobila, da vidimo da li ima neke razlike, da li on osjeća neko povećanje snage i obrtnog momenta. Naravno da vidimo njegovu reakciju i da ga snimamo, a da ne zna da ga snimamo, ali on tek sutra dolazi po auto u utorak, pa ćemo to uraditi u utorak, ali mi ćemo danas, kako smo i obećali, da uradimo test. Pokrenut ćemo auto, odnosno motor. Evo, možete da vidite datum i vreme. 10:57, 23.7.2018. Ponedeljak. I samo ćemo da ga izvezemo iz garaže i ostavit ćemo da se ugreje motor približno radnoj temperaturi, pa onda zbog dizanja obrtaja i zbog vožnje na većim obrtajima i ponovo snimak kad budemo krenuli da ga provezemo na većim obrtajima. Evo nas ponovo posle par minuta. Motor je ugrejan na radnu temperaturu i, kako smo i rekli, idemo da ga provozimo malo do par kilometara. Inače, automatski je menjač, pa ćemo naravno da ubacimo u manuelno biranje prenosa, da bi mogli da ga vozimo na 3,5, otprilike 3.500 obrtaja. Znači, brzina nije
nije bitna, bitni su obrtaji zbog pritiska u izduvnoj grani. Evo sad ćemo pauzirati malo pa nastaviti jer je crveno na semaforu pa da ne traje mnogo snimak. Evo nas ponovo poslije par minuta, bio je udes na Novosadskom putu pa smo skratili snimak i evo izlazimo sada na autoput prema Surčinskom aerodromu. Znači prebacili smo u manuelno bribiranje brzina, 3500 obrtaja. Znači nije bitna brzina, već su bitni obrtaji. Tako ćemo voziti dalje. Prebacili smo u treću. Spustit ćemo u drugu jer je gužva na autoputu. Evo, brzat ćemo malo. I ubacili smo u četvrtu i generalno tako možemo da vozimo ovih par kilometara. I to je to otprilike, ajde, skraćujemo snimak da ne bude mnogo dugačak, javljamo se kad budemo došli na tehnički pregled. Evo ponovo se javljamo dok vozimo autoputem ka Surčinskom aerodromu, petlji, dotle ćemo da provozamo, to je nekih recimo 3 km u jednom pravcu, 3-4 km isto, znači u drugom pravcu na 3500 obrtaja. Nije bitna brzina, trenutno smo na nekih 110, 120. I tako ćemo svo vrijeme voziti. Evo sad moramo da spustimo u treću da bi digli obrtaje. I to je ono otprilike što mi preporučujemo da se provoza auto nakon dekarbonizacije. Vidjeli ste, mi smo mjerili u prvom snimku, ste vidjeli, mi smo mjerili odmah nakon dekarbonizacije i ogroman je rezultat, ogromno smanjenje izduvnih gasova, odnosno apsorpcije svetlosti. To je dim, jednostavno garež u izduvnoj grani. Evo sad ćemo da idemo na izlaz za Surčinski aerodrom, pa se vraćamo i idemo na tehnički pregled da ponovo mjerimo izduvne gasove. To je to. Evo stižemo na tehnički pregled, ali primetit ćete malo nam je više vremena trebalo i stižemo sa druge strane, ne tamo gdje smo išli na autoput, zato što, kao što sam spomenuo, udes je bio i više nismo mogli da se uključimo nazad na autoput, tako da smo morali da produžimo kroz Zemun i faktički to je onda kombinacija vožnje na otvorenom i gradske vožnje, tako da ajde, izmjerit ćemo izduvne gasove pa da vidimo. Znači bilo je pola vremena i kilometraže, nekih 7 km otvorene i par kilometara gradske vožnje, pa da vidimo šta smo sada dobili kao rezultat. Evo, da sačekamo da se jedan auto završi, pa ćemo mjeriti izduvne gasove. Evo sada mjerimo izduvne gasove, došli smo na red. Reci kad može. Ajde!
Znači opet približno kao prošli snimak i kad smo testirali nakon dekarbonizacije nekih do 4500 obrtaja. I da vidimo šta ćemo dobiti kao rezultat. Ajde. Ajde. 6 puta. Ajde, još jednom. I da vidimo prosek koji smo dobili. Malo veći, 0,97, i to je sigurno zbog ove gradske vožnje kroz Zemun, ali svakako drastično manje nego prvi put. Evo nakon sat i po dva od kad smo izmerili izduvne gasove, nakon vožnje na otvorenom i gradske vožnje kroz Zemun, jer smo se vraćali preko Zemuna zbog udesa koji je bio na autoputu. Znači bila je kombinacija otvoreno i gradske, stani kreni, dobili smo rezultat negde oko 0,90. Malo je povećan rezultat od merenja nakon dekarbonizacije koji je bio 0,66 iz razloga stani kreni vožnje i pod pretpostavkom da je iz grane, kako smo napravili pritisak veći u grani izduvnoj, što nam se uvek i dešava, može da se desi povećanje koncentracije gareži u izduvnoj grani zbog skidanja još nekog sloja i samog auspuha i tih delova. Sad ćemo to da proverimo, provozat ćemo malo duže do Šimanovačke, recimo petlje i nazad, znači pre naplatne rampe prema Šidu i nazad. Nećemo ga forsirati, nećemo ići na 3.500–4.000 obrtaja, vozit ćemo ga sasvim normalno, vratit ćemo se, izmerit ćemo ponovo izduvne grane, odnosno izduvne gasove u izduvnoj grani. Prešli smo do sada sve ukupno negde na otvorenom i kroz Zemun 20 km. Evo tu je vreme, datum isto 23.07.2018. I vraćamo se onda na test izduvnih gasova. Sigurno ćemo proći jedno 450 km. Ajde, vidimo se. Stižemo na Šimanovačku petlju. Znači u prvom testu na većim obrtajima u kombinaciji otvorene i gradske vožnje prešli smo bili tačno 23 km, jer ovdje je bilo 1467. Kad smo se vratili bilo je 1490, znači 23 km, i sada ga vozimo u drive modu i obrtaji generalno ne prelaze 2500 obrtaja, ne vozimo više od 130, tako da je jedna sasvim normalna vožnja autoputem. Evo ovdje ćemo da se isključimo Šimanovci i nazad. Znači prešli smo od nas od Zemuna do ovde 21–2 km, bit će toliko i nazad, znači ukupno 40 i par km, pa ćemo meriti izduvne gasove. To je to, vraćamo se brzo. Evo vraćamo se sa vožnje od nekih 44 km od Zemuna do Šimanovačke petlje i nazad. Lagane vožnje do 130 do 2500 obrtaja. Stižemo u naš centar za dekarbonizaciju i tehnički pregled koji je pored nas, da izmjerimo ponovo izduvne gasove. Još dok stignemo da kažemo odnosno da ponovimo da ovaj motor uopšte nije proveravan dijagnostičkim uređajem, da li je sve u redu, da li je ubrizgavanje dizni dobro, da li nešto na motoru nije kako treba ili jeste i tako dalje, znači samo izduvni gasovi. Evo sad ćemo da vidimo
Sad je 14:18. A sad dolazimo na tehnički pregled, vidjet ćemo, zaustavit ćemo snimak ako ima nekoga na tehničkom, pa ćemo kad dođemo na red izmeriti izduvne gasove ponovo. Evo ima neki auto, sačekat ćemo malo i to je to, da vidimo rezultat. Morati da pomirimo auto i da sačekamo sigurno sat vremena jer su dva auta zakazana za tehnički pregled. Evo čisto da znate da zbog toga čekamo. Znači za sat vremena, evo ovaj auto ide Chevrolet i još neki. Parkirat ćemo ovdje, vidite vreme, kilometražu, ništa se ne menja. Vjerovatno za sat vremena merimo izduvne gasove. Moramo da čekamo red. Evo ga napokon pred kraj radnog vremena tehničkog pregleda, bila je gužva. Možemo da izmjerimo izduvne gasove nakon ove otvorene vožnje. Sad ćemo po novom zakonu svako vozilo pola sata treba bude na tehničkom, a bili su zakazani. Evo sad ćemo da vidimo šta smo mi dobili. Ajde! Znači negde 4300 je sad bilo. Gledat ćemo da bude. Sad smo malo i preterali. Ajde! Boga mi 4500-600 zadnji put. Ajde! Nema veze, nek bude više, veći obrtaj. Ajde! Da vidimo da li će se stabilizovati izduvni Ajde, gasovi. svijetom! Da vidimo šta smo dobili. Jest. Stabilizovalo se, znači negdje na oko 0,9. To je to. Razlika je ogromna sa 2,90 na 0,66 pa 0,80-90 i sad ponovo 0,80 odnosno 0,90 i to je to. Razlika je očigledna, velika. Dekarbonizacija motora je svakako uspešna. Sljedeći test ćemo svakako raditi neki malo sa manje kilometara, možda sa problemom DPF-a. Merit ćemo diferencijalne pritiske, odnosno diferencijalni pritisak, da vidimo da li ima neki problem, ubrizgavanje dizne. I ono što je jako bitno, hoćemo jedan test da uradimo na dino mašini istog tog auta, test snage, obrtnog momenta. Vidjet ćemo da to bude neki isto auto koji se dosta vozi na našim putevima. Hvala, to je to. Ćao.